tuk chua nuam ule thazing August ni somthum sang ni somni panga inrin ni ani a Zoram niu silo ngai tha ang u ZPM party chuan thu chwa siamin Mizoram Legislative Assembly pakwana thut khom voinga na fur thut khom ni ni o tluang taka nei chu lom oman ti thuan tar lang hian thu chwa hian ZPM party chuan assembly session fur thut khom nei zo tak chu toy kim taka khai khomin Mizoram Legislative Assembly pakwana thut khom voinga na hi ni chung chau ni ma se taimatakin house leader le member ten rawan rela luang taka zo ani ta hi lom om kan ti hle MLA te hi mi pui thlan tlin dan siam tu an ni a mi pui te laka an mo phorna hlen chuak turin sarkar phongwan tu ten thei to pan chwa ti he sessiona hian alang tin ram in rel bol na tur dan poimo tak tak pulu tu te paper phar tu te an fak om kan ti heng dan siam thatle siam thar te hi kan ram ma son na na tangkai hle do na dan ro rel na tun din na ram chak taka ma son ram ni turin mi puiten he sarkar hi thlop tlat zelang u ti nan klipani BJP Mizoram State President Dr. K. Bay Chua Chuan by-election nei na turdam pabial tlo in nimin khan West Phaile nga mithar lom lu na aneya Mizoram politics malam hun eng ber nei tu chu BJP ani a Congress le MNF hun aliam ri a ZPM kan en chin me ka mi puyan be dong me ka chu wangin BJP malam hun a eng ber ani ati a politics a thutluk na siam fu apoi mo thu soin keima ani chau kanin hung bi ka thliar ka ril ru kan put chungin kan then om state ten min le pel vek don ani kan state aya nu fual thin Arunachal Pradesh po in tuna chuan Union Cabinet Minister nein Prime Minister Modi abula thupha ani to a an state in an van nei pui hle a zofa te hian politics a thutluk na dik kan siam chuan hetiang din huna hian kan ding ve theiani ati Chimlambialin BJP MLA pahni an thlan tlina wangin mason na project thanem tak Central Sarkar na pemek ti soin Dr. Bay Chua Chuan Siaha District le Delhi kan thlun zom meka politics a Chimlambialin BJP an thlan tlina wanga Central Sarkar kaltlanga malsom na an don mek chu atem tu ni ve tur le dampabia le Delhi thlun zom ve turin bial mi puite asom ngalani Nimin Khan MPCC chuan an party office Bhavana party in man neya MPCC Vice President Longtlai West Bial to MLA Pusingun Lian chunga chuan thu soin State University Aizola din tumani hi ngai twa chiana trul atia Aizola zirna in poimo zongzong MZU NIT ZMC Ripans MCon Law College IASE Veti College ICFAI le college lian tak taka om vek to a chuti lai me ka Aizol boka din tumani hi antima ma deuni in kasya atia Mizoram mason na chuan mundang ti mason ve se adu thute Rosa guidelines wangin Aizola Bak State University da theilo nia soichu hriat swal nia a hriat thu soin lunglei chuan university nei thei turin institution panga anei sa a Rosa guidelines a mainland India tan college pathuma tanga panga anga yanti a ma se he North East region tan pahni atanga pathuma an potfan lo po ni se lunglei chuan a phawang wang ti in kumsang hi somni pariat in thlan puya Congress an sarkar ani chuan lunglei a engineering college an din sak angin State University po an din le mai don ni in a soi Nimin Khan MNF party chuan an office Mizo namru na MNF thalai kai hrain chung in kho man neya purabat romoy roite MLA MNF thalai president chuan thu soin MNF ministry a chuan minister ten assembly session a MLA te zia ka zo na chan lo le chan man lo lavin mongvom ba ang mai nan che char chi na ni a tun ZPM ministry a ero minister te an
an tuana fu min zo na chan an she viau nge ni zo na chan lo le chan tlaya tam hle maya zo na chan lo an nei nual ba ka Mizoram history ala thleng ngai lo chin dan thalo tak thudik fam kim lova zo na chan om nual ti in assembly documents mangin dot thar tam tak kan shiat bela kan zui zel don ani ati a Forest Conservation Amendment Act 2023 țawng soin kan nampa pulal de nga te lo swal chwa India dan pui hnuaya Mizo te inven na Article 371G zara he Forest Conservation Amendment Act 2023 hi MNF sarkar lai khan cabinet na ngai to a dodal chi ani ti in Assembly House a po chop chwa ani a khati lai opposition group leader pulal du oma tuna CM za tak ngei po hi session na sa taka du lo na thu soya dan sa kei tia du lo na soi tu ani ti in rin lo taka ZPM sarkar in he dan sa ke yan du thar le thut na chan hi shia thia mahara central sarkar tlon na chi khan ron lang chuak ni nge ina lang ati purabat romo ya roi te chuan ZPM ho tu te hian central ho tu te pangbar te zo thuam chi sang sang le mi mal thalak te atlona ti lo man tum thina an lo cham zel tak nuwa BJP ho tu te ti lom tumin Mizo nam ta na poi tak FCAA 2025 pom na resolution manga tlon lung oyan tumem ni ti in FCAA 2023 MNF sarkar lai nol to na su ta ni le ta chu poyati thua soibok Purabata chuan Chief Minister Zoram tak pulal du oman Independence Day speech a thudik tok lawa soinia soin sarkarin open balance nga thute financial year to pasuman la nei treu thua soite chu uluk taka zir chian ani meu chuan contractor te supplier te le na thok tu te bil sang sang a huna pe chuak lawa an la kol tan te saski loan an la pek chwa lawa wang te a unspent balance le unutilized balance la omwang mai chawani ati a kumha salama manzo vector finance department na ankol rei sum kha sarkar kumthara sumthar mantur anga CM za takina soi kha thudik zi kluak lawani ati a heng te awang hian an thu soi reng reng oi dan chin tok thia mangai hle ati bok nimin tlai khan BSUP rang vamuala luikora ruang charani a police ne na tanga thudon danin kumsom livel ramwa na che swal palni inalanga alum na nu ma po mu ani chanchin bwa sai lai thleng hian aming le omna sha theyala ni lawa tunge ni sha ta ni lawa wangin civil hospital aizol mok house a da ani a postmortem po ti tura bwa sai ni in tunge ni sha ta ni lo chuan riang vai thlan wala phum turin bwa sai ani ang Aizol khopui chunga lir thei in tlan chok dan thar en chin mek chu November thla thleng po sei ani Nimina Chief Secretary Pukhiliram Mina Hova Coordination Committee on Traffic Management Thukhom chuan August thachunga ta na aizol khopuya lir thei in tlan chok na dan thar en chin mek chungchang an soi hova in tlan chok na dan thar en chinin ngonga nei tengun taka soi ho ni in dan thar en chin hun chu thlathum chung kumin November thatop thleng po sei le phot ni se hemi chung hian professional agency ten zir chian na nein traffic din hun chiang zok le in nga na tlak data nei tura malak ni se anti Reload special operation kalme ka IGP hovin champaya inkom ho na neyani Mizoram Home Department le Central YMF malak na a Mizoram reload lut zel turven na konga be pui thak na special operation nei meka nimin khan IGP pu ram thleng liana IPS hovin champaya NGO sang sang shwai tu tele VC te champai veng sang branch IMF hola anin kom ho
thu so in pu h ram thleng liana chuan home minister pu ke sap danga kai hruai na hnuaia rui hlo ti re mani theina turin malak me kani thu te Myanmar atanga rui hlo lo lut zinga za asom vel chau manani thu le na suzo ka dawa tul thua soya champhai chu rui hlo tol na lu ka lian berani thu soin kumsang ni somni pali chunga narcotics case an zia lu zathum somsari zinga za somsari chu champhai police zia luani thule ogas ni som sang ni somni panga thlengin thubai za somnga chuang zia lu zinga za somnga aya tam chu champhai district a zia luani thua soya champhai mi puile khotlang hrai tu te chu rui hlo lo lu tur ven na konga an tha ti chaka tho pui turi na nge na tangrual tur le thei top chwa pui turi na soma Mizoram a rui hlo lu thian khovel mun rang rang a deng chuak to a ramria ven him na thok tu Assam Rifles te chu ramria tak tak ni lawan duty awangin du duai in galpo theiani a hei han rui hlo ven na konga har sat na asiamani ati Police somthum pani tir chwa anni tur thua soya ton naya Myanmar lammi ten ramrika na van saw VC ti anron vau chu an ngai ho le ti soin thleng to lo sia du thua soibok Central YMA Assistant Secretary po Fabian Lalfak oma po in thu soin ruilawa wangin Mizoram chu ala chevek lawa ruilawa in nam noi lo thalai tam takan la oma ma se Mizoram hian chiat lama panzel ti ero sia ta trul ti in ruilo do rem hi thil har satak ni in lang ma se khovel dana ti thei lawa ngai ti thei tu pathian kan lama atran chuan ruilo hi kan do ne em mang ati Myanmar atanga rui hlo ron lut ven na bei pui thlak na special operation hi September thla atanga December ni somthum pakhat thleng kalpui tura rwa man na siamani a IGP ho hian champhai district chunga ramri nai khwa te tlo in rui hlo lo lut tur ven na konga malak dan tur po khotlang hrai tu ti nen an soi ho zelani cheng vai bel cheza somli pali hu metham fetamain manani ramria rui hlo manga sum don na ti top tu ma an lak na a Border Security Force BSF le Narcotics Control Bureau NCB Aizol 10 Special Joint Operation an nei na a methamphetamine mum nuai kwa le sing rup cheng vai bel cheza somli pali hu man huwa chu tan man ti nimina BSF thu chuak chuan na tar lang MNC hnuaia BSF sipai tele NCB Aizol hian an thu don bo zuin operation an neia ninga ni August ni somni pariat sang ni somni panga tlaidar nga vel khan serchi pa bungro phurlir thei pakhat Mahindra Bolero pickup lo ti dingin an endika Bolero hnuaia rui hlo thuruk na siama methamphetamine mum nuai kwa le sing ruk cheng vai bel cheza somli pali hu hi an mu chwa kani methamphetamine nan da na chunga hian nget takin thing pha chwa ve kani a en mai chuan thing hi pickup nung chwa ta ang hle thing pha hi an kar chiat nuwa methamphetamine hi mu chwa ani he thil kai noya hian rin hlel mi pathum man nga lan ni a hengan mi man te hi Mizo vek ni in Aizol lam mi an ni BSF ho tu te chuan rui hlo tol chungchang hi chui zui me ka ni awangin an mi man te ni na le thil chip chiar jok chu puan zara rem ri lo ti an soi August ni somni pakhat sang ni somni panga khan Border Security Force BSF le Narcotics Control Bureau NCB Aizol le Excise and Narcotics Department Mizoram chuan a hu hovin ma an la a Aizol le champhai in Karkong National Highway ya an lir thei palian en dika tangin met mum nuai nga an lo man to a sabon bo mathun heroin engi moza tan man boka hengan thil man te hi cheng vai bel che somsari panga hu ni a chutani ninga ni August ni somni pariat zanda rukvel khan koizau chak lunglo na dof syntax bul workshop a Silar Cross thanga ngar chip Nathial district puta trangin lunglei police ten heroin honga an man
lunglei police te hian silal cross thanga damdoi lo lei sak tu Rebecca le zom ngeti kum som ni panga PC ro sang zwala nu pui ra sibeng lunglei po man tel ngalin Rebecca le zom ngeti hi lunglei ra sibeng damdoi zwar lar tak pilal biak veli PBV ifanuani thu don na chwana soi Solkar khat August ni somni pathuma tanga ni somni pako chunga central YMF malak na a rilo manza chu hetiang hi ani heroin number 4 hong sari le tik tek somriat panga kodin botol sang khat zariat somthum pariat prigabalin mom sang khat zakwa somsari ganja kezi ni le gram zathum somruk rilo kai noya mishing manzat somli pasari heng zinga hian counseling class kal somni paruk ni in excise and narcotics department na mi pahni pe kan ni bok Nimin Khan Mizoram Planning Economic and Statistical Service Association Conference Voisom Parukna Chief Minister Inaman Pui He hun man na hian Chief Minister chuan ZPM an sarkar nuwa project proposal zong planning economic and statistical department kuta alut vek to a an thunei na le thil ti theina sarkar chuan a tipunga an thutluk na chuan ram malam huna chun rui ani ati Department sang project chu engkim chipchiar takalo zir turin thoktu te angena ramtan he hian engea pek don ti manpha ka omanga ya project hen khat hote angalang ramamo tak ni sia om theilain project ro puile lian tak angalang insen thon na mai ni si te po om theya wangin kan ram de chwa za thlir chunga ramamo ang tak ma la zel turin thoktu te acha bokani he huna hian khwalza om puti BC lalven chunga advisor to CM finance and planning po in thua soi Mizoram College of Nursing MCon chuan nimin August ni somni pakwa khan an college hola graduation and lamp lighting ceremony voisom thum pariat na an manga home minister puke sap danga khwalia nani Minister puke sap danga chuan nurse na chu khoveli na mamole na ro puyani thua soya zirlai 13 nurse thutia min soirwal te kha by heart mai lawin nun pui tlatang cheu atia mantlak thiam na zir chhuak nge turin zirlai 30 afui zir chhuak 30 po na mukher lo maula in chung khur le khotla nga in thiam na mamo na asang ema midang tan mal som na ni tumang che uti in an tho na apia nga missionary na an thok telani ti in cheturi na cha bo Mizoram College of Nursing Graduation and Lamp Lighting Ceremony a hian zirlai 13 khon war chi in nurse thutia man soirwala BSc Nursing zothar mi somthum hne na lompui na hlanani a zirlai ti thazwal ti hne na choimoi na hlanani bok MCon principal pilal du saki soidanin MCon a hian September sang ni somni panga atangin post basic BSc Nursing tanani dona kumsang ni somni paruka MSc Nursing zirna hon tumani kumsang ni panga a nursing school atangin college a hlan ka yani a mi sali somkwa pali in BSc Nursing an zir chhuak to tuna zirlai za somni pakwan omme kani Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thana Hovin Department na tho thirlet na neyani Nimin Khan Taxation Department Auditorium Higher and Technical Education Department na tho thirlet na review meeting achang to Minister Dr. Vanlal Thana Hovin neyani a Higher and Technical Department Nuaya College sang principal le an tho pui te telin an na tho pui ber Mizoram zirna sang jok ti changthun zel chung chang le akai noite hemi konga har satna an to te sut kian dan kong te le ma an son zel theina tur kong sang an soi hawani Minister Dr. Vanlal Thana chuan Department na tho thirlet na hun chu sel na tarla ni mo a thok tu te ti swal soi chwa ngore mo a kok lova thok tu te kal khomin an na tho te in shat pui tonin an har sat na to te in ngai thak saka chung te chu eng tin nge
ol samzo kinan sutyan theyang ti ngai twa le kong dap te chu review meeting ina atum berani thua soya Mizoram sarkar chuan college zirna le zirna sang zok chu angai poimo hle thu soin tun kumni kalta khan central le state sum chengwai bel cheza bor vel chu college zirna ti changthun nan man to le rwa manani ati Mizoram Polytechnic lung lei chungchang soin aram chungchang a har satna te su kiang turin sarkarin thei top chwain ma ala zela mason na po kan mu chho meka changlung taka a om thei nan ma kan la zel do na ni ati a Mizoram Engineering College puk pui chungchang po soilangin academic session chu nakumatan be seyani thua soya Hemiata na malang na sang de su akal chho meka State University po sarkari na tul la buai pui chho meka to na college sang a zirna peng omsa te baka postgraduate subject zirna kan nei sa te mangtang kain cluster approach angin kalpui phot tumani atibo Review meeting hi session chong ni man ni in session chong khat na hi commissioner and secretary higher and technical department PH lal eng moya na kai shwaya invite sa tangin thu soi toy ngai thla ka ni a soi ho na hun lok tak ne ya ni bok session chong ni na chu PR lal muan kimi additional secretary higher and technical education in kai shwain soi ho na hun nei chun zom le ani Nimin ni somni pakwa thariat sang ni somni panga zir top ni khan Agriculture Minister Pupisi Vanlal Ruatan Mission Foundation Movement in Research Report an buat sai Mizoram is food thar chwa tlak niam chan zirbing na report chu apisa a tlang zar he zirbing na report a hian Mizoram is food thar chwa tlak niam chana siklesa in thla ka wang le leilung in thlai mamo apai tam tok lo wang ti mu chwa ani thu tar lan ani UPC Vanlal Ruata chuan durtlang si phir le lungdaya is food thar thlem tial chan zirchian na hi Ministry of Tribal Affairs TRI scheme noaya chengnoi somni panga senga Social Welfare Department kaltlanga tho ani thua soya kum khat chuang he zirchian na hi kalpui ani ti soin Mizoram mai baka state pon thlenga thon chwa tham is food thar chwa na si phir durtlang le lungdaya hian kumsom kalta vela tangkhan isput thar chwa atlem tial tiala tunaya pheichwana zui ral ti ti hiala zirchian na atanga alandanin isput thar chwa tlem chan hi siklesa inthla ka wangte achin na muna oya wangte chemical fertilizer man na satto ti top thutani wangte technical training mu malandon tamtok lo wangte ni in hunrei tak amun nga ya chin thinani a soil testing nei lawa wangin lo nei tu tinan leidin hunan ri chiang lawa tuyan ka chambok ti te mu chwa ani a malak zel dan tur rotna tarlan telani bok ti asoi ICFAI University Mizoram chuan nimin khan wana pa hola zirlai thartilom na hunan manga minister pulal nging lawa mar khwalia nani Pulang hing lawa mar chuan zirlai ti chutai matura fuin in zirlaya le in thil ti apia nga chhotlak le ramta na chen fa kom ni tumra u ati a social media mandana film khur tur le ruilo laka in thiar film turina cha bok he zirlai thartilom na hun hi ICFAI University Vice Chancellor Professor Ginlian Lal Burila na kai shwaya zirlai shwai tu lui te choi moi na hun manani bok ICFAI University Mizoram hi the ICFAI University Mizoram Act 2006 mga dinani a department som panga a omme kani Lunglei West Bial to MLA Putilal Limpuyan National Sports Day Sports Authority of India Sai State Training Center Mission Veng Tlanganeya Man Pui Thoso in Putilal Limpuya chuan in fiam na chu mishing risel na ata na poimo taksavong thatule nun risel min siam saktu mishing in pum khat na siam thatu ani ti in fiam mi te chu an thlen chin atanga mason tum zel tur le tumro na le te rei pe na nei turina cha
National Sports Day hi India ram hockey khel thiam lar tak Major Dhyan Chand pian champualin India ram pumpuya manthin ani a thupuya tan sport to promote peaceful and inclusive societies ti manani a Mizoram alom na pui ber chu Sports Authority of India SAI Training Center Mission Veng Thlanga nei ni in infiami kalkhom te chuan taksa le ril rosi sel nei turin ma an lak tur thu le an chung te le thian te po infiam na lama tui tura fui turin thu an tiam rualani As always true bial to MLA in computer set le color printer sem Nimin August ni somni pakwa sang ni somni panga chonu khan as always true bial to MLA pulal nging lawa mar chuan abial chunga school pathum ne na anman tur computer set le color printer sema academic session thara as always true bial chunga sarkar primary school azirlai te uniform pheikhok leina atum sakdon ti asoi Kumin May Tha Khan, Minister of State Pulal Nging Lawa Mar Hian, abial chunga sarkar school te to chuakin, school rangin mamo an thlen te chungai tuain, ma ala chho zela, Nimin Khan Government Middle School, Dorpui Veng Thar Nena, computer set le color printer pe in, Government Middle School Vai Vakon Nena, computer set a pe a, Government Middle School Kanan Nena, computer set le color printer a pe ani hemi ma hian government KM Higher Secondary School Dorpui Veng Thar Nena volleyball net peto in water cooler po pek thwaya tumbok Putete hian abial chunga sarkar school 10 study tour excursion an neya piangin zirdir tu ten poisan tho khom ani chuan an tho khom bel khom angzat zela tumdon bokti social media a official page a atar lang Mahindra XUV 3XO Mizo talent inti siak na LPS Arena Folkland na neya ninga ni zan khan top 5 atling te puan na niya inti siak na nei chunzom nga lani Mizo talent top 5 atling te chu vanlal lupuya lalrin oma lalrin tuanga Lucilal Thazwali le True MG True Magician sanni Grand finale a hian top 3 result puangin aninti siak chun zomanga final result puan ma in Youth-Icon 2024 top 10 te anzayanga Mizo talent final result puan zuyani ang khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thatu zong chunga lom thu kan soye tun tum chu rwa sur na sedewa thombeng chenga tam hle maya ngai thatu te sha thiam na kan dil nga le